predstaviti Note 2, znači malo ćemo da odradimo recenziju kako bi vam pomogao, ukoliko želite da ga kupite, kako bi vam pomogao da bi se lakše odlučili za njega, da vidite sve njegove mogućnosti, šta nudi, šta mu je loša strana, uglavnom nema loših strana, tako da je ovo odličan telefon. Evo, sad ćemo znači da počnemo ovako. Znači ovo je Note, kao što možete odmah da primijetite, ima dosta velik ekran, znači najveći do sad, hajmo reći, kod telefona, tako da je to neki prelaz između telefona i tableta, znači negdje između. Nije dovoljno velik za tablet, a nije dovoljno ni mali za telefon, tako da je nesvrstan uglavnom. Ekran je od 5,5 inča, rezolucija mu je 720 sa 1280 piksela, a ekran je inače Super AMOLED. Gustina piksela po inču je 265, što znači nije toliko velika i kvalitetna, ali to se ne može prikazati na telefonu, odnosno ne možete primijetiti dok ga koristite, jer dosta je velik ekran i moralo se to razvući, ajmo tako reći. Znači sada ćemo proći kroz hardverske specifikacije telefona. Proćemo prvo kroz prednju stranu. Na prednjoj strani ovdje možete da vidite, ovdje u stvari ne možete sada da vidite, ali ukoliko imate neku notifikaciju, imate indikator LED diodu koja vam svijetli. Ovdje imate zvučnik. Ovo vam je kamera od 1,9 megapiksela koja pravi super sliku ukoliko radite video pozive. Ovdje imate 3 dugmeta, odnosno jedno fizičko dugme koje vam služi koje je home dugme. Znači s njim se vraćate na početak. Ili ukoliko 2 put kliknete na njega, otvarate S-Voice, koji ćemo kasnije možda testirati. Ovdje imate 2 dugmeta, znači virtualno, hajmo tako reći, pošto se pokreću samo kad kliknete na njih. Znači ovdje imate dugme za vraćanje nazad, a ovdje imate dugme za opcije. Sada ćemo krenuti zaključit ćemo ga. Sad kad smo već kod zaključavanja, krenut ćemo na desnu stranu. Na desnoj strani imate dugme za gašenje i paljenje, odnosno za zaključavanje. I imate ovdje utor za otvaranje, odnosno da skidate zadnju stranu. To ćemo se isto tako vratiti kasnije. Na prednjoj strani imate mikrofon za uklanjanje smetnji prilikom razgovora i imate utor za slušalce koji je standardnih 3,5. Sada na lijevoj strani imate, odnosno jedno dugme koje je sastavljeno iz jednog, uglavnom su 2 dugmeta za smanjivanje i pojačavanje zvuka. Na donjoj strani imate mikrofon, standardni, i imate micro USB koji služi za prenošenje podataka i tako. Ovdje imate S-Pen, o kojem ćemo posebno da vam kažemo, samo da prođemo kroz ove specifikacije. Ovdje imate isto tako zvučnik koji je malo nezgodno napravljen, zato na zadnjoj strani ukoliko na primjer slušate muziku, a telefon vam je okrenut ovako. Znači malo je nezgodno zato što neće se čuti toliko dobro, trebali bi ga uvijek držati ovako. Ovdje imate kameru, kamera je 8 megapiksela, ovo je Blitz. Kamera može da, isto super opcija kod ove kamere je što može da snima HD video u zapisu, znači 1920 sa 1080, što znači 30 frameova u sekundi, što je veoma dobro. Sada da zavirimo pod oklop. Znači, ova zadnja plastika je malo, čini se onako pod rukom dosta nekvalitetna, ali dosta je čvrsto jednako. Imate NFC tehnologiju koja vam omogućava S-Beam, što znači dalje omogućava da možete, kada prislonite 2 telefona Samsungova, možete da prebacujete podatke dodirivanjem, znači samo prislonite telefon uz telefon i automatski će vam doći notifikacija na drugom telefonu kome šaljete. I ta opcija je dosta dobra zato što se podaci mogu veoma brzo prebacivati. Sada da priđemo ovdje, ovo ćemo ostaviti malo. Ovdje imate ogromnu bateriju, znači koja je praktički pola težine telefona. Baterija je 3100 mAh koju je praktički nemoguće istrošiti, mislim, u određenom periodu. Probao sam na igricama, bio uključen wireless, bluetooth i sve to, ali za dan nisam uspio potrošiti, ostalo je još nekih procenata. Uglavnom, pored te baterije, da usput to je najveća baterija u telefonima. Ovdje su
dva indikatora koja služe za NFC tehnologiju, koje se spajaju, daju kontakte. Ovdje imate micro SIM, što znači ukoliko vam je ona standardna SIM kartica, morat ćete malo da je skratite. Ukoliko budete imali problema s tim, obratite se u komentarima pa ćemo vam pomoći oko toga. Ovdje imate micro SD karticu koja vam omogućava da proširite memoriju telefona čak do 64 GB. Uostalom u telefonu dođe 16 GB koji je dosta solidno, ali imate još 3 standardna tipa od 16, 32 i 64 GB. Sada, to je uglavnom to. Sada ćemo malo da pogledamo druge opcije. Ovo ćemo da vratimo. Znači, malo je čudno za vraćanje, ali uspjet ćemo. Tako. Pristaje svagdje. Sada ćemo da ga, znači, uključavamo na ovom. Znači, imate standardne, u stvari vratit ćemo. Znači, ovo je kao i kod većine galaksija. Imate ovo na dodir da vam pravi ovu animaciju. Sad, ukoliko želite da odslučate ekran, samo povučete, znači, ali možete i još jednu opciju da odradite, to je ukoliko imate ovdje ponuđene aplikacija za pozivanje, pretragu, za internet, za kameru, uglavnom korisne aplikacije koje možete isto tako da mijenjate, ali ukoliko želite da pristupite, odmah da pozovite nekog, znači samo ćete kliknuti, držati ovu aplikaciju i povući u jednom smjeru. I ono će vam automatski otvoriti tu aplikaciju. Znači, ukoliko, kao što sam i rekao, telefon je veoma velik i rezolucija ekrana je dosta velika, tako da je veoma teško doći do svih ćoškova. Na suprotnu stranu možete doći lagano, ali po dijagonali, znači dosta je teško ukoliko nemate baš velike ruke. Ali Samsung je mislio na to tako da je prilagodio to, na primjer, ukoliko ste dešnjak, imate ovdje na desnoj strani i kucate brojeve. A ukoliko ste ljevak, kliknite ovdje i automatski vam se tastatura prilagođava za lijevu ruku, odnosno prebacuje se na lijevu stranu, što je veoma dobro. Znači, tako se otključava. Ovdje imate neke standardne aplikacije, znači 5 aplikacija koje isto tako po dešavanjima možete da mijenjate. Znači, na početnoj stranici možete imati čak do 7 ovih ekrana, ali ja sam ostavio na jedan zato što mi je nepotrebno da ih imam više, zato što imam sve ovdje među aplikacijama. Ali ukoliko želite da ih napravite više, ovdje imate ove widgete, možete da ih dodate, znači jednostavno na ekran. Ali to sad nećemo raditi. Ovdje su vam, znači, standardne aplikacije. Sad. Težina telefona, isto tako kao što sam rekao, dosta težine oduzima, odnosno dodaje nam i baterija, a telefon je ukupno težak 128 grama, a dimenzije njegove ovako iznosi 151 mm, po širini iznosi 80,5 mm, a debljina mu je 9,4 mm, što je, znači, dosta tanko. Sada, isto tako dobra opcija, kao što sam rekao da ćemo se kasnije vratiti na nju, je S Pen. S Pen ćemo, znači, ukoliko je samo izvučete, automatski će vam se na ekranu pokazati S Note. Znači, imate S Pen i S Note. Znači, evo, vratit ćemo se ovdje, izabrat ćemo novu, pokušat ćemo nešto da nacrtamo, hajmo reći. Evo, znači, S Pen je dosta dobar i dosta je unaprijeđen u odnosu na prethodni, koji sada ima i osjetljivost pritiska. Znači, ukoliko pritisnete baš dosta, vidite da imate tvrd otisak. Ukoliko lagano prelazite, dosta je tanko, što vam dosta omogućava realan prikaz, odnosno realno pisanje. Ovdje imate još nekih opcija, ali sada to nećemo prelaziti zato što nam nije toliko bitno. Uglavnom, vratit ćemo se, ali u S Penu možete dosta tih stvari da odradite. Evo, na primjer, možete ovako neke grafike da odradite ili tako to za školu ili za posao, za šta god vam je potrebno. Sada ćemo se vratiti. Sa S Penom možete dosta toga da odradite, a možete, na primjer, vratit ćemo ga, ali uglavnom možete dosta dobrih opcija da uradite. Nisam neki ljubitelj S Pena, ali uglavnom koristan, zna biti koristan. Jedini problem je ovdje ovaj utor. Znači, kada stavite telefon, vidite sad, ovdje je normalno sve. U stvari, zaključat ćemo da vam ne pravi probleme. Ovdje je normalno, ali vidite kad dođete ovdje, prevrće se malo. Zato što je ovaj utor izdignut i malo nam smijete. Ali, Bože moj, naviknut ćemo se. Znači, otvorimo ga. Sad, ukoliko se vratimo, možemo da pogledamo kameru.
Ovdje imate najbolje lice, isto tako vam slika dosta fotografija, ali na primjer kada kliknete na tu osobu, na lice te osobe, ono će izabrati najbolje lice te osobe i prikazati, znači da sva lica budu dobra. Ovdje imate normalno prepoznavanje lica, panoramu, HDR. Većinu ovih funkcija možete naći na S3, što znači da nije toliko novo. Ovdje imate neke opcije, znači pri fotografisanju, evo na primjer, odmah su, znači, kada kliknete ono vam odmah prikaže kakve su opcije. Ovdje je sad bijela površina, ali uglavnom možete primijetiti. Možete primijetiti razliku, uglavnom bez efekata, platit ćemo osobe. Ovdje imate podešavanja, što vam dopušta mnoge opcije, ali mi sad ne bi prolazili kroz toga. Uglavnom imate ono kao rezolucija, odbrojavanje, fokus, da postavite opcije. Ovdje imate opciju da prebacujete sa kamere na video, koji snima 1080p u HD rezoluciji i može snimati 30 frame-ova po sekundi. Znači isto dobra stvar sa S-Penom je ukoliko pišete poruke, znači ukoliko vam je glupo da tipkate na tastaturi, možete isto tako da pišete, isto dobro prepoznaje rukopis. Znači sad možemo otići u poruke, evo pokazat ćemo vam. Znači ovdje imate standardnu tastaturu, ono za lijevu stranu, kao što sam vam rekao, ali imate i ovdje opciju, znači ukoliko stanete na nju i držite, izaberete ovdje ovaj tekst sa olovkicom, izbacit ćemo ovdje jednu površinu na koju pišete, znači ukoliko imate dosta loš rukopis, ono će vam moći prepoznati, na primjer, pišete nešto, evo ovako, dosta je loš rukopis, ali ono prepoznaje. Dobro, kod ne je baš loš rukopis, ali bože moj. Znači, uglavnom, to je isto dobra opcija koja vam može koristiti. Sada ćemo se vratiti. Znači, za procesor vam nisam rekao, to je dosta bitna stvar. Procesor je, znači, quad-core od 1,6 GHz. U telefonu isto tako 2 GB rama, što vam je i previše za igranje igrica, znači nikakvog laga ne možete da primijetite prilikom igranja igrica. Također dobra opcija na ovom telefonu je to da možete, znači, da radite više funkcija na ekranu. Na jednom ekranu možete da imate, na primjer, više pokrenutih programa. Ukoliko želite da pretražujete internet, na primjer, možete otvoriti 2 stranice, prepolovite ekran, a to ćete raditi tako što držite tipku za izlaz. Sa lijeve strane će vam se pokazati menu koji morate da radite sa S-Penom. Znači, automatski otvara S-Pen kad se izvuče stylus. Ali uglavnom kliknete, znači, ovdje. I sada uzmete, na primjer, evo uzet ćemo Chrome, držite na njega i prevučite ga na ekran. Stanite na galeriju. Držite i prevučite na pola ekrana. Sad vidite, na pola ekrana vam je galerija, na pola ekrana vam je Chrome. Ukoliko vam je galerija, šta znam, manje bitna, možete kliknite ovdje i smanjite. Znači na pola, date više prostora Chrome, ukoliko vam je on bitni. Uglavnom, to je jako dobra opcija. Gasite tako što isto držite ovu opciju za izlaz. Ugasili ste. Sad ćemo izaći iz ovoga. Vratit ćemo S-Pen. Imate dosta dobru opciju, isto što je kod iPhone-a Siri, to je kod Samsunga S-Voice. S-Voice pokrećete tako što kliknete 2 puta na fizičko dugme i onda će vam ga otvoriti, ali za to morate biti konektovani na internet, a mi trenutno nismo, tako da vam ga ne možemo pokazati. Notifikacije također otvarate tako što scrollate od ozgo prstom. Ovdje imate dodatne opcije koje... Ima nova opcija koja nije bila dostupna na Galaxy S3, a to je način za blokiranje. Znači, ukoliko želite da vas neki broj ne može dobiti, odnosno da preusmjerite pozive negdje, znači određeni brojevi, ne svi, nego određeni, kliknite na to i podesite ih. Također imate ovo za sinkronizaciju sa određenim uređajima, Bluetooth, rotaciju zaslona, znači ukoliko ne želite da vam se zaslon rotira, odnosno kada ste u nekoj aplikaciji, jednostavno se desi ovo ukoliko malo nagnete, ukoliko to ne želite, imate opciju notifikacijama koja vam je automatski dodijeljena ovdje, imate ovdje rotaciju zaslona. Također imate druge opcije, ali to ćete shvatiti sami. Ovdje znači možete automatski doći u podešavanje, znači iz notifikacije da ne tražite po aplikacijama. Imate dosta korisnih, znači o telefonu, znači
što nisam spomenuo, ovaj Note 2 pokreće Android verzija 4.1.1. I to je uglavnom to, znači Jelly Bean. Ovdje imate dosta opcija za pribor, znači opcija sa S Penom, što znači da možete sami da podesite neke opcije koje vama više odgovaraju. Također uz ovu verziju Androida dolazi vam i Dropbox sa 50 GB slobodnog prostora na 2 godine, što znači ukoliko se prijavite sa svojim akauntom dobijate automatski 50 GB.